Mantık. Đấy. Pedas. Hmm. Hmm. Ah. Pedas guys. Bawang putih guys. Hmm. 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 Bawal goreng dan sambal colo-colo guys. Ih, sama aja guys. Ini yang kedua ya guys. Wow. Enak banget. Au. Ya guys.
Hmm. 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 Pedes guys. Tinggal separuh lagi kayaknya. I love you all. Bye. Ini tuh guys, kalau nggak dibikin video sayang banget karena makanannya itu sederhana gini doang. Ada pete, terus sambalnya dadakan, gak banyak juga, sama dadar telur. Karena ini malam-malam ya guys, lapar.
Patonya enak banget. Guys. Hmm. 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 Nikmat. Hmm. 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 Mukbang senamuknya guys. Makan senamuknya sesempatnya. Yang penting favorit dan nikmat. I love you.